tuh kesini si Om, kemari. Ya lu tungguin sini aja. Kalau gua belum balik lu jangan kemana-mana ya. Awas lu, jangan gor-gorin gua lu, gua tungguin di Bukit Tengkorak lu. Ya akhirnya tuh si Om kayak gua diambil. Rapi banget emang. Baca. Gua kerjain lah. Bang. Bang. Oh no. Bang. Sialan banget lu. Ini lu sialan banget emang lu. Jangan lupa, gua tungguin lu di Bukit Tengkorak. Brengsek banget Om. Lihat tuh, gua tungguin lu. Emang nih sialan banget emang nih si Om nih. Lihat lu ntar kelihatan bocah gue ketekin dah. Hei Samin, lu lagi ngomong sama siapa? Sendirian baik, kayak orang gila lu. Ini temennya si Om ya. Lah, lu ngomong apa sih? Belebetan kayak gitu, kayak bocah belum cebok. Gue tahu kan lu temen si Om kan. Lalu ngapa jadi sewot amat? Ah bodo amat, gue tungguin lu di Bukit Tengkorak lu. Hei, ngapa? Bocah. Ah bodo amat, gue nggak takut lu sama lu berdua gak. Jol, bini lu kemana Jol? Gue jangan buat ngeliat. Emang lu bagi duit Jol? Gimana gue dimatakin? Ya, Bang, gimana mau bagi duit, Bang? Kerjaannya susah. Anak saya bang, orang mau bang kerja apa kayak gitu? Bagian aja jadi anu kopi juga, bagi-bagiin kopi. Ya lu sabar dah. Udah belajar. Iya bang, anak saya. Bete banget bang, di rumah rebahan mulu. Si Samin. Lu lagu apa main dengerin bentet? Bang, keren nggak? Action. Brengsek banget lu, tungguin lu di ini lu. Lu. Ini lu. Lu. Ini lu. Lu. Nah, action. Lu ngomong apa sih? Belebetan kayak gitu, kayak bocah belum cebok. Action. Emang lu bagi duit Jol? Gimana gue dimatakin? Udah. Action. Ini temennya si Om ya. Ini temennya si Om ya.
Sialan batu. Action.